Apo Speaker, Bu Deputy Speaker kalome, nimina Governor Address, voina kan members omtak pusil mon puyan, motion of thanks aron podlo, soy hona, soy veto rikalom kop maya, vain kan tur seng lawanga, ngay mo zual, soy veto na ni, hey, hunhar satak kan toka, ni kumtunang hunakan, budget seson kan naya, kumkat, chu nga kan na tho se sarkar ina an tho hetiang zat mai point somthum le pasari ron pho cho tur hei po ojong za tam tak la tello anom hi amak zo ka min surprise sil zo ka ke phechu hei hun kan trefeka kan thian ten an soi to a heti lai ka ra hian apoi mo bera chu kan survival ani te hi khovel mi puina kan thlir le kan tum ber ani a sarkar chakle sarkar ro pui ram ro pui puina an first priority chu an survival ani chu tiang tur chuan he sarkar po hian ma kan la a chuta chuan a big takin hei kan ele in tur chung chang te tin kan essential commodities chung chang a hian athil hi anga kal hian angai turam kan te maya ilom na chang po hi kan thlem lova a big takin kan choi tur supply lak chung chang te hi apoi mo khop maya kan har sat jiate hun ina mindel dan ka kan shrevek ani kutilaya bairabia relin waganin bu file khenga an lo tu tur vai ho until tiak veka kutilai local mi choran ngaya chutilai kara kan shiat ngai lo covid-19 alo oma bu faya te covid-19 a omang tin in soi chaina nen khatiang khan labor te po anhan chole thup thina in khem si in khatiang khan in ti lui tak tak thei si lovin kan bu fai lo thing sa te po kan boi pui an ngai ani chutiang kara chuan kan ho tu ten tanem ngai takin mi pui te kan survive angai sia wangin chu hun har sa po chu kaltlang pui min du sia wangin chutiang chuan hun kan han tong ani a tin thil dang tam tak po soi tur om ome abig takin LPG chungchang hi le hemi petroleum product kan har sana kan tok lo hi alom om hle maya ina mi kanom tama kan LPG consumption po asang deu vekani lockdown chung hun chung tele khatianga po amaro chu har sana nei mi alavin chu hun chu kan paltlang te hi sarkar hetiang bak sarkar hi om chung dona mon le neutral takhian thlir taila tun kan din hun anga tun hun min thlen thei hi sarkar hian hei bak hi ti tur om chunga mon le ti tur hian kan khosani in ka ri a lamong khop maya chuan hei habik takin kan health department te an checha le in kan ri a kan hope department te heti laya ramdanga changa roi lu ngai te chutiangin hetilaya equipments le facilities kan sia tangin thil thar ani a tu mana experience kan la nei lo eng khoya changa local nge po kan sia lo thom nei box si lo khatianga han in manage tur khan thil olai ani lo chuti chung chuan kan facilities nei ang te upgrade ani a chutiang chuan atam thiang ber test te kanan neya kan han tu huni kanan theng ani a lomom hle a tin hei chumi na rin chua te po ni zelin kan ringa agri department chu changa po thingtlang mi ten le khopui mi te pon aniang kunna tholam kan han tui pui chote tin hei abik takin scheme sang hei kan sarkar hian ati chote me ma kan siat chu central sarkar hi scheme basin akal to ni ti hian man chiang len kan ria scheme sang PMJDY te PMKSY HKKP kan ti har khet ko pani leilet tina tui om turani ti policy khami scheme te kan mong trangkaya tin PMKSY PMJVK nuaya po chutiang chuan National Health Mission nuaya ABPMJY kan anti te tin SPMRM khang scheme kan mong trangkaya khatianga nge ni kan hun har satna to kara po hetianga kanin manage te hi aro pui khop maya he big takin nge ni
กงจุงจ้างเฮียนให้มามิตรพวกโลกัลลุละดาร์กันนิเลจันเวกันเข่งตัวเนี่ยสว่างอินเมมเบอร์จงพอมินิทขัดเจียพูดดิพูดสปีกเกอร์เฮสุรการินะมาอามิปุยตตานะฮัมชัดนัตัวเล่มาโซนนัตัวเล่เกี่ยกันเป็นเจลนัตัวตานะมาหลักนะฮีอารมณ์ปุยเล่นี่ที่นับเบกิงประกาศกันสวยดูเล่จุเฮ้ revenue Lact 1722 registration le stamp paper kan lu thi lo mom ka ti khop maya ka lo ve ve thina state danga te kanom na te kan revenue hetiang hi kan mangtang kai lo ni in ka ria amaro chu hetianga department lamten tranem ngai taka anon ti hi lo mom khop maya he hi amason le chin chiat lak thu lom tu soi na tlak ni in kan seboka tin PMJ weekend nuaya nghe ni mason sang abik takin kan district hey governor zom tak tu soi na hian akan BLT kan district te aron langve chuai mai hi lomom kan ti le ani mason tu tom tak kan nei jinga kan BLT kan district te an langve tanuk maya hey ti lai question a hian pu van la na MLA in azo PMJ weekend nuaya kum kalta an nghe ni sum la hai chuate anon langa 2017 18 te 18 19 ti chung chai tin heti lai hun reilo te nghe ni kan sum mu chuate heti lai hian a oma ching takin hei hi achin chiat lak khop maya mason na ro pui tak ani ti kha kan soitel ve ani pu deputy speaker kalome